अदालगुरि मेडिकेलाव जेनेभा IVF सेन्टारखौ बेखेवबाय। बेसेन नाङै नायसंनाय गथ' जोनोम होनो हानाय सावस्रि बादाखौ दिनै बेखेवबाय। अदालगुरि टाउननि LP स्कुल साखाथियाव थानाय जेनेभा IVF सेन्टारखौ दिनै 20 डिसेम्बराव अदालगुरि मेडिकेलाव बेखेवबाय। बेसेन नाङै नायसंनाय गथ' जोनोम होनो हानाय बे सावस्रि केम्पखौ डक्टर अम्बरीश चक्रवर्तीया बेखेवनानै होयो। आथिखालनि मुगा आरो लाइफस्टाइलाव गोबाङानो गोबां सावस्रियारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानाङो। बेफोर जेंनाफोरनि गेजेराव गोर्बोआव थायै एबा कनसिभ खालामनो हायैआबो मोनसे बुंजायो। गोबां जराफोर दं जाय जुलिनि गोबाव बोसोर उनावबो गथ' जोनोम होनो हाया। गोबां नाजासे एबा फाहामथाय लासेयावबो बे जेंनानिफ्राय उदां जानो हाया जायो। बेबादि गथ' जायै थासारिजों जुजिनाय, नैथि खेब गोर्बोआव थानो गोब्राब जानाय एबा गुबुन गायनेकलजिकेल जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांनाय जराफोरखौ बाहागो लानानै रोंग'सा हान्जानिफ्राय बेनि सायाव सुबुरुन लानो हांख्रायदों डक्टर अम्बरीश चक्रवर्तीया। जेनेभा IVF सेन्टाराव गथ' गैयै फाहामथाय राहाफोर, एबर्शन आरो IVF एबा IUI, फेलें जानाय आरो गुबुन गायनेकलजिकेल जेंना आरो गोबां रोखोमनि सावस्रि नायसंनाय खाबुफोरखौ मोननो हागोन। रादाब बिबुंथिनि गेजेरजों डक्टर अम्बरीश चक्रवर्तीया बिमा-बिफा जानो नाजासेयावबो गथ'नि मोखां नुयै जराफोरखौ बेसेन नाङै सावस्रि नायबिजिरनायाव मदद होनाय जागोन होनना बुंथियो। এতিয়া চাওক, আজিকালি এতিয়া আমি যেনিবা IVFৰ পৰা আহিছোঁ। এতিয়া কি হৈছে, বহুত মাক বাপেক বা বহুত বিবাহিত মানুহ মাক বাপেক হ'ব খুজিছে কিন্তু পাৰা নাই। সেইটোৰ কাৰণে আমি এটা হেল্পিং হেণ্ড দিবলৈ আহিছোঁ। এতিয়া পেৰেণ্টহুড এটা বহুত ডাঙৰ বস্তু। সেইটো এটা সুখ বহুত মানুহে বিচাৰে। সেই সুখটো আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যাতে আমি তেওঁলোকে সেইটো উপভোগ কৰিব পাৰে, সেইটোৰ কাৰণে আমি এটা তেওঁলোকক সহায় আগবঢ়াবলৈ আহিছোঁ। এতিয়া আমাৰ সেইটো হিচাপে আমি গোটেইখিনি মানুহক চাই আছোঁ, সুধি আছোঁ, তেওঁলোকে বিচাৰিছে, সেইটো আমি যাতে আমি সফল হওঁ, যাতে আমি দিব পাৰোঁ, ওদালগুৰিত আহিছোঁ সেইটোৰ কাৰণে, সেইখিনিয়ে আৰু এতিয়া চাওক, এতিয়া বহুত মানুহ কি হয়, এতিয়া কিছুমান মানুহ আছে যোনে 25-35 ইয়াৰ্ছলৈকে they can conceive naturally। তাৰে ওপৰবিলাকত অলপ অসুবিধা থাকে। 40 বছৰ পাৰ হৈ গ'লে বেছি অসুবিধা হয়। গতিকে সেই বস্তুটোত কি হয়, তেতিয়া আমি IVF দি পেলাই আমি ইন ভিট্ৰ' ফাৰ্টিলাইজেশ্যন বুলি কয়। সেইটোত আমি সেনেকৈ আমি তেওঁলোকক ফাৰ্টিলিটি বা কনচিভ কৰিবলৈ আমি হেল্প কৰিব পাৰোঁ। সেইটো আজিকালি টেকনিকটো, IVF টেকনিকটো আজিকালি চবতে আজিকালি হৈছে। গতিকে সেইটো কি হয়, IVF টেকনিক দি এটা মহিলা গৰ্ভৱতী হ'ব পাৰে বা এটা দে কেন বি পেৰেণ্টছ নাও। গতিকে সেই বস্তুটো আমি ইয়ালৈ আনিবলৈ সহায় কৰি তেওঁলোকক চেষ্টা কৰিবলৈ বিচাৰোঁ। এতিয়া টাইম পিৰিয়ড এটালৈকে আমি সেইখিনি ফ্ৰী দি আছোঁ। প্ৰচিডিয়ৰটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব কিমান পইচা হয় বা কিমান কষ্ট হয়, সেইটো ডিফাৰ কৰিব। সেইটো এতিয়া মানুহলৈ কথা আছে, আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। কোৰ্চটো এতিয়া চাওক, এতিয়া কিছুমানে কি হয়, উইদিন দ্য কোৰ্চ আপোনাৰ ধৰক কিছুমানে কম সময়ত কনচিভ কৰি যাব পাৰে, যাৰ অলপ হেল্ডি যদি থাকে, অলপ যদি কিবা হয় তেনেহ'লে অলপ টাইম ফ্ৰেমটো অলপ লাগে, ধৰক 6 months 1 year সেনেকুৱাকৈ, সেইটোকে সেইখিনি থাকে। आंनि मुङा लकेश्वर बसुमतारी। मा नाम? लकेश्वर बसुमतारी। बबेनिफ्राय फैदों? आङो राङापारानिफ्राय फैदों। राङापारानिफ्राय। नोंथांनि समस्याया मा? समस्यायाथ' जेनेबा आङो दाखालिबावै 18 तारिख नामा बेयाव मोनसे बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय फेसबुकआव भिडिअ नुनाय जादोंमोन आरो बेनि थ्रुयैनो जेनेबा कन्टेक्ट नाम्बारबो होदोंमोन नालाय, बेयाव एसे रायज्लायहरनानै कन्टेक्ट खालामनानै फैनाय जादों। मा समस्या नोंहा? समस्याया समस्यायाथ' जेनेबा जोङो हाबा जानाया 8 बोसोरसो जाबाय आरो दा बेनि गेजेराव गैया, बिनि थाखाय फैनाय जादों। नायजानो थाखाय फैनाय जादों।
दा नोंथाङा मा आसा खालामो? आसाखौथ' दा नायनानै माबायदि बेनिफ्राय एसे रिजाल्टफोरखौ माबायदि मोनो बेनिफ्राय मोजांखौथ' आसा खालामदों आरो मोजां नोंथाङा नायजानो मोनबायना? नायजानो मोनथ'वाखै नेगासिनो दं। नेगासिनो दं